Ja sam Aida Čalebić, a ovo je DM Beauty Academy. Za Max Factor kreirat ću look Danas sam šarmantna. Savršen ten je osnova svakog make-upa. Nanosimo Max Factor Facefinity All Day Primer kako bismo matirali lice, zagladili pore, ujednačili ten. Kada nanesete primer, puder će biti postojaniji. Ja sam odabrala Facefinity 3 u 1 puder. Puder koji ima visoku moć prekrivanja, idealan je za sve tipove kože, ne zatvara pore. Vrlo jednostavno ga možete nanijeti prstima, kozmetičkom spužvicom ili kistom kao ja. Nanosimo ga od sredine lica prema van. Krem Puff je kompaktni puder. Ako ga nanosite kistom kao ja, on će se ponašati isto kao i puder u prahu, fiksirat će tečni puder. Kako bismo naglasili konture lica, koristit ćemo bronzer. Nanosimo ga ispod jagodične kosti. A rumenilo nanosimo na obraze, tamo gdje je jagodica lica najuspepčenija kada se nasmijete. Šminkanje očiju započinjem sa nanošenjem bijelog sjenila na cijeli kapak do obrve. Nakon toga ću sa tamnijom sivom sjenom naglasiti konture oka. Da biste tuš lako nanijeli, pokazat ću vam mali trik sa selotepom, koji zalijepite na sami ugao oka. I izvučete tuš od unutrašnjeg kuta oka prema vanjskom uz rub trepavica. I zatim odlijepite selotep, linija tuša bit će pravilna. Za dramatičan i istaknut pogled nanijet ćemo novu maskaru Masterpiece Transform. Nanosimo je od korijena trepavica sve do vrhova i radimo cik-cak pokrete. Nanijet ćemo olovku za obrve u hazel nijansi, to je boja lješnjaka, da bismo istakli konturu obrva. Izbjegavam tamne olovke jer kad su previše naglašene daju nekako strogost licu. I kako je ovaj look nezamisliv bez crvenog ruža, na usne prvo nanosimo olovku za usne u crvenoj boji. Nanosimo je od sredine usana prema vanjskom kutu usana. Za usne ćemo koristiti Lipfinity trajni ruž. Nanosi se prvo boja, zatim sjajilo. Kod nanošenja Lipfinity-a važno je da usne budu čiste, ne stavljamo nikakvo labelo podlogu. I za kraj, ovaj look nezamisliv je bez crvenog laka za noge.